Narum payu neoskum ka channel nam daki padba ka briu neotar. Kawai ka long ying na India kala sya keno ba ka thombor bat ka mahamru iki batray jeng ka restoran ha Vietnam. Hadin ba ki batray kila kerpat iki ban khang yaki khun jongki ban bread yaki tissue paper ha kani kichaka. Kani kala jah ka dukan Bombay Bites ha Ho Chi Minh City Vietnam ha ka bakat kum ka video CCTV balayoring ki try dukan ki balong ru ka Aishwarya Khanna Singh kalau ong baki batray kila kerpat ya kalong ying ban khang yaki khun jongki ban pentingit yaki dukan haka video layu iru yaki niki kena baki la seiru yaki tissue bat ru baki la bread yaki hamadan bat ru baki la bread ru yaki klat bat ki pliang shamadan ka jing ya klumar kala stang haka por ba wei briu ubalong ru kumukpa jongki niki kena ula sedang ban penmi yaka jing kenrai yaki batray jong kani kedukan hakaba ula shimru yaka klat bat ru ula bread hakamadan uni ubriu ula sedang ru ban lech shajan bat ru ban nget ru yaki batray shwaban wan ka wei ka briu ban penjai-jai yakani ka jingja kasing kalau ong ru bahaka jaka ban trailang la sedang penban ban maham bat ru ban penpaj yaka dukan hakaba किला कमरो बाकी दे की ताकि इन्फ्लुएंसर्स और ये आज दो कपल हमारे पास आए वो द मेन वर एब्सोल्युटली दे वर ड्रंक एंड उनके बच्चों ने आगे टिश्यू पेपर्स फेंकने शुरू कर दिए तो जब हमारे स्टाफ ने उनको कहा प्लीज़ ऐसा ना कीजिए उन्होंने हमारे स्टाफ को कहा मेरे बच्चों के सामने सॉरी बोलो और उन्होंने फिर उसको मारना शुरू कर दिया बाद में जब उसने सॉरी बोला देख सकते हैं आप वीडियो में और पूरी प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय की और देखिए कैसे उनके बच्चे जंप कर कर के आ रहे हैं इंजॉय कर